Pozdrav, dragi moji. Došli s nama zdravljeno hotelima. Ovo su terme. Ovo je jedan bazen. Pozdrav. Pa, dragi moji, evo još jedan bazen. Znači da vidite kakva lepa slika gore. Znači predivno. Znači ovdje je baš lepo. To je ovaj drugi bazen, a treći je tamo kroz kanal. Evo treći je ovdje, tu se prolazi i tu se ide napolje. Baš je lepo. Evo bazen, evo pogledajte bazen s polja, znači toliko je toplo voda, evo ovdje piše maksimalna temperatura bazena 36 stepeni, evo ovdje isto. Znači ima da se vidi, samo koliko može da se vidi, ovdje je vino čisto, može da se vidi. Znači imate da izađete, da sedite. Predivno. Evo ovdje. Neko rustičko kamenje. Evo. Hvala što pratite moj kanal. Nadam se da vam se sviđaju svi ovi bazeni koji sam snimala. Like and subscribe to my channel.